Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, hey, swa kona. Yeah, namuntlha of course hi ta khiro la hosi Ngove Mr Post hi khe n'wi linka na producer ya yena ku nga DJ Gift. Hey. Hey, mhaka yi le ku onhakeni le ka Ngove leyi. Hey, a ridzi. Marimba mi kurisa rixaka. Hey, a ridzi. Barani marimba mi kurisa rixaka. Hey. Kweng ni ku dalwa nqambi yo suku ni le ka yena ka Master T kwala. No, swi tikomba kha ku ni n'wa kondlo leyi mara mhaka leyi ya DJ Gift loko hi vulavula ntiyiso a ngo ri sungula yi va kona mi nga ma tshama ma hleketa hi tshame hi swi analyze nyana lembe ra kan'we a lan'winyana mara a lo tlhela ti vuyisa layinini hi yexe. I think it was 2024 sweswiya. So hi fike hi vona a kombisa ka siku ra i siku ra namuntlha of cosmos namuntlha ti mo namuntlha 30 July, yeah 30 July i fika a tsala this post a fika a kombisa ku DJ Gift independent. A hi ro sungula hi twa marito ya ku vulavula hi independent. Psycho i xindlini swilo swo fana na sweswo loko a za ku independent hi zama ku va hi kha hi swi twisa ku i vula yini. Psychology i vile the same thing a ku se i independent. Hi swi voni so hi lo na DJ Gift na yena i fika a tsala the same statement a ku se i independent. You understand? Yes, a nga weli hansi ka Ngove mara loko a za ku i independent hi vheta hi swi twisisa ku i zama ku vula yini na matirhelo sweswi loko ya sungula ku cinca. Okay, i va kombisa kusuka sweswi ni ta va ni ri Vunandzi Studio. Vunandzi Studio i studio xa yena DJ Gift xa yena per se, so swi loko i ta kha a tirhela studio xa yena. Okay, loko ku ri na ti-artist leti lavaka ku pfuniwa you are welcome. Okay, ma yi vona mhaka ya kona. So yena se i ta va kha a tirhela ka studio xa yena. Loko artist yi n'wi lava yi fiki yi taka le ka yena. Okay. So statement lexi vula swo tala guys hikuva a swi ngo boha a xi tsala loko a za a xi tsala swi loko i le ku hi kombiseni ku yena ku na problem na hosi Ngove Mr Post. Ende kona ni kumi vuheveve byo tala hikoko hi to vona moya ku ya ku ri but loko khe hi languta na hayi swi tikomba DJ Gift na hosi Ngove Mr Post va holoveni na because statement lexi a xi nga bohi a xi tsala loko ri mpela a va ha ri swin'we. You understand? Hikuva ni minkarhi leyo vhele Mr Post dungu vitana a fika a Charlie mara leswi se a swi vula ku swa ku Mr Post di fike di ya ka yena leyi a Vunandzi ka studio xa yena di ya chayeriwa kona rather than ku yena a ya le ka hosi Ngove Mr Post a ya di chayela ku ma vona ku mhaka leyi va kha yi kombisiwa xinjhani. So swi loko indirectly o zama ku va kombisa ku no a nga ha tirhisa na hosi Ngove Mr Post loko ku ri i lava ku cheriwa album i fika a ta eka yena DJ Gift swa ku a humesa timali to karhi le and the stuff like that. Before ya mahlweni. Okay, loko hi languta ku hi support Mr Post mara a nga di support DJ Gift loko hi chaya ti-project ta kona na leya December a nga ri kona Mr Post na leya Pusha Dayidenge a nga ri kona leya last year mi kha mi swi twa ku tin'wana tinsimu laha loko a nghenise voice kambe ku fana na yini ku fana na ya in kambe yini track liya hi nga ze vulavula hi yona ku loko maybe a ri ka that track kambe hi yini guys no misiyani by this ni pfuna ku na ti-track letiwa a hi Pusha Dayidenge. This track a swi vheta i swi twa ku no man Mr Post a nga ri kona njhe kwana ma hi ta zi tshemba Master T la mina this track a ti twela vu Mr Post ngopfu ku ni hleketa kahle mina I was like what happened here. But I read is fine. So okay ya mahlweni la. Okay. Ya kuna track to fana leti loko hosi Ngove Mr Post futhi a veka tona to fana leti a di bold track leti a mi swi vona ku ya a di na potential yi kulukumba swinene. Okay.
Tsamela machelo, tsamela machelo, baleka, tsamela machelo. Ay, 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 ay. Tsamela machelo, So, guys, ku na wena drinka kona. Ko ka ndeni ko swi confirm minkarhi wun'wana. Ku na wena byo ku ve na ku rhabisana ka ti-voice. Ey, or hi tshika. A ridzi kumbe hi nga yi loko se hi khe hi vuya vhele eyi swilo swa kona a ridzi hayi a ridzi a ka ha ri a ni twa na ka ha ri accusation na fike na yimela na hi basisa but ya even le ka lembe leri vhele ho sungula Mr Boss a nga ri kona vhele swo support a nga n'wi support DJ Gift mi kuma ku swe maybe nkarhi wun'wana a nga post or a postani le n'wi ntsena like he does not even care and stuffs. So yeah mara kona vuheve byi ve kona byo ku ve na ku rhabisana ka ti-voice Mr Boss a byela DJ Gift a saka ti-voice ta ye ka project yo karhi ya DJ Gift koko leyi hi ni twa ku ri ka ha ri an accusation leyi xotaku va yi confirmiwa na ye DJ Gift ka case yo fana leyi ha swo lava live a ta hi hlamusela hi yexe straight hi ku swa ndla maybe hungu leriwa hi one vhele mi kuma ku ni va ni kha ni ri kuma from the opposite parties so swi ya kona swi endla maybe kumbexani ya na swidawutanyana but ya swi endla ku na ntiyiso wo karhi loko se kha swi fika kwalaha ma yona mhaka leyiwa so hi leswi mhaka yi nga yimisa xona kwalano the stuff like that a ku support-a u nga support-i swi voni naswona sweswo it's not a secret ku na post leyi nga fika yi tsariwa hi dlaya nyoka hi lo tshama ni chingela hi Mr Post duku a nga na ntikelo Mr Post do nkarhi wun'wana savage man ya hi fike hi vona fika tsala ku welcome back Mr Post naswo swi fike swi vanga bembele leswi a nga fika swi tsalelaniwa dlaya nyoka laha fike swi vanga bembele welcome back Mr Post loko loyi dlaya nyoka technical speaking hambi swi team xi ri mani yi nga fa but yeah yena va kha ha fostela ya kwale leswi swo ka ku welcome back kwale to team Shiriman in other words so yeah leswi va kha kombisa swona kwalano and stuff like that a nga respondanga wena wa fostela Mr Boss a nga ku lava a nga respondanga but leswi va kha kombisa swilo khi hi languta statement xa yena kwalaho ku welcome back Mr Boss loko se ni kha ni languta ha ri ka the big fans hala swi ti komba i vo Thembani Trust va ri karhi va confirma swona because swi fika kombisa mhaka ku loko ni mi tisela swihungwani swa Mr Post ni tekele enhlokweni guys a ni chance ni nga mi byela no ngwenya yi ya xava yini today okay okay hayi swi lungheni then on top it tlhela fika tsala timhaka ku one good thing about Mr Post loko dyi ku faka ka feature dya ku tsalela tlhela dyi ku direct ku u va na mpfumalo wa njhani even chorus swi tano and stuff like that so if fika a vekela this image a vekela no pfala nomo yena kwala a vekela image yin'wana ya khale eminkarhi leya Mr Post ya hambana hembe kambe a kona bed mayingani ka clip I think I remember va ri swi ngo bed mayingani kwala ka this event hamba ku ri yele kwini sa n'wi vona DJ hi waloye then inani Dr Joe leyi swi ti kombi na ku Mr Post a nga va khala ku ya le ka Dr Joe for mastering and stuff because ni kume mahungu ndlela yo even last day a swi laveni ku lava ku a endleriwa mastering ka Dr Joe a ni tiku yo vuya ku ndleka yena and stuff swi kombi na ku i lava ku va a endleriwa mastering ka Dr Joe loko se khi swi landzelerisa lanuwa so since Ben Mayingani u vhesa sukeni ka Dr Joe xivandla swi kona swo a nga a endleriwa mastering so business is business vhele leswi swilo kwalano swi nga yimisa xiswona loko hi khe hi swi langutisa so DJ Gift na Mr Post va holovini so swa ku Mr Post loko ku ri la ku chayeriwa a hi wena ka DJ Gift which I doubt mara mastering swi kombi na ku a nga la ku a khala ku ya le ka Dr Joe maybe no chacha swin'wana va nga tlhela va ngetela le ka team Shiriman as mi swi tiva ku team Shiriman leyi ku na woman and stuff like that hayi okay hi ya ka section ya nomonde ya hi fika hi responda na yena i Thembani Trust
Ya laha nga fa kombisa ku why nomuntlha roja a nga ha ri kona le a ko kume khale mina kha ni swi tiva ku why ku ri ra ntiyiso kokwani mani vona swi nga vuleki swi huma ka mina as a source me nkarhi wa na chava as a source and a swi helela no hela ku tlhela ku na swin'wana swa even more private and stuff but if va kombisa timhaka ta ku mo hi basisa mhaka ya nomonde roger for lava va ngo Mr Post u jikele nomonde roger a nga jikeriwangi but u loveriwe hi tatana Ray laha va nga ku n'wi kombela a huma ka music or ku teka break hi ku vula ku swi ta limeta nkarhi wa vona na hina swa vukati swa karhata nyana ti-fans that time a ha ri singeli a swi olova but sweswi a swi le ku oloveni but ku le ku zamiweni and stuff like that leswi nga fika kombisa swona kwana a swi tlhe swi va even more swa mi kuma ku maybe nkarhi wa ku a nga ta kota ku a nghena studio hi swin'wana na swin'wana swa even more private also and stuff like that so yeah lexi nga xona kwalano so ya mhaka DJ Gift ya yo yi nga ku tikeni yo yi nga ku tike Pilato swi ku okay ke ya DJ Gift ke i loloveriwa na yena hi ku swi tikomba ku nga ha ri na ku tirhisana na artist ya hina swa dela swiza hayi yona mhaka ya le ku tekeni because va n'wi vutise ku swa DJ Gift ke swi yime njhani i kombisa ni tshemba ni tirhisa kombisa mhaka ta ku na ta ka yaleyo a ni se va ka position ya kahle ku yi hlamula so hi ta vona swa ku ta hi hlamula rini mara as the big fans ya kona mi fike va mi kha mi phusha hungu hi swi twisisa ku endleka hi ku vanhu lava swa tikomba ku a va ha ri ku tirhisaneni and stuff like that for now hi ta yi tshika kwale leswi loko ku ri amgeza ku va ta kombela mi ka subscribe Bobo, yonyo. Ilo bididi. Yo, wala ka maganda mo. Yeah. Hlambini ikhulwile senza mhlamba into kwa flight ni takuna. Hlambini namuta flight. Era mungu kwa mo bora msula mo. Tomari mo maleta mo tomari mo. Gembe boy.